Бүгүnkү күндө адамдар bir жакшы сулуу эле адамдар өздөрүнүн келбетини, жүзүн өзгөртөт. Кашын өзгөртөт, кирпигини, кабагыны, мурдуну, бетини, илабини калбады эчтеке. Бул чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Аллах субханаху ва таала бизди инсан кылып жараткан инсан өзү эң сулуу махлук. İnsan en sulu mahluk. Allah subhanahu wa ta'ala bizi aşraful mahlukat kılgan. Biz başka aslında men kuni görgönüz menen biz negizinen mahlukbuz insan degen. Biz suluubuz. Anı özgörtü bu şeytanın işi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın aytat kılıklarından birisi şeytan selerdi ne kılat? Jaratkan jaralışыңарды özgörtkөнгө hüküm kılat degen. Şu şeytanın tiline girip kaşını kesken, murdunu kesken, ilavini kesken, buzulganlar aябай көбөйдү. Бул чоң күнөө, өтө чоң күнөө. Аллах Тааланын тагдырыга нараз болуу. Өзгөртүү деген сен, өзгөртө албайсың. Аллах кара жаратса кара бойдон өтөсүн, ак болсо ак, кышык болсо кыйсы, узун болсо узун дегендей болду. Алла ушинтип жаратты. Аны өзгөрткөнгө болбойт. Илля уламалар айып болуп калган болсо, ошо айыптарды изала кылса болот дейт. Ayıptardı. Misal ança büdür çıksa getirsen caiz. Kaldı ele tura versin, anı ziyanı çok. Eğer de bir ziyan verip atkan bolsa, orup atkan bolsa, je bir ayıp bolsa, ayıp negizinde oşol kız turmuşka çıga albayatsa, bala uylenmey atkan bolsa, uşunda ayıp bolsa şariatda ruhsat berет. Andan başka jönden ele men sulуураак болушум керек, жакшыраак болушум керек деп өзгөрткөнгө уруксат берилбейт.